HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho jousea na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni Mars ni sim som lakhat ni ho a Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chum chum ke lakhom phabat ho Manipur Baptist Convention MBC noi a anom Kuki zo Baptist hobung segi in Manipur Baptist Convention a konin haina anevin United Baptist Convention UBC asim do tave MBC a kon hunghai Baptist ho chu ahilai Kuki Baptist Convention KBC Thusoh Baptist Association TBA Chin Baptist Association CBA Gangte Baptist Association GBA Simte Baptist Churches Association SBCA Vaipai Baptist Churches Association VBCA hive hichi hobung segi hon Manipur Baptist Convention adal over United Baptist asep u ahidan achi sam Mars nisim kon khochen KBC Center Church kangpo pimona phondo na anane uve hichi phondo na kinachin Manipur Baptist Convention General Secretary le a cabinet ho anal vetin thulut khat in asai in hi hetpeh chu May nisim 2023 ni ho apat meitei ten kuki zo chate chunga gal ahin panova ke pat kuki zo chate khacha infarsunga theitalo ahin hiche in MBC a anakiloi kuki zo sunga Baptist hobung ho hin ha sanalin ta anato jing u hi UBC ahung ki phodo hin kuki zo Baptist hobung am ho adinga ki vai po na langa nawa na hong ding ta san hi Government in hunam alam pi honding dailo san a ki phinan nei a zaw golhang lalgau thang sing set chupai hon atha oto ki ma in ni khoma sanin New Delhi a India get my keso lam kain a candle light march an in Delhi keso president pauzo guite chunga Kartavia Pat police station a Delhi police hon FIR khat azilut ove hichi FIR to ke ma in Delhi police in FIR ki zilut na police station a pauzo khup guite ata asata aga kilah investigation ki thopi na piding in kauna zong ane in hi alangkhana kuki le meitei ka ki muda be theine ding muchi tu jing meitei ho khacha chunga FIR ki sulut lozin mi tamta in government hi si nei lang nei hi tingo na anai jing un hi Government in lampi jousea hunama free movement sa ding to gon adailo ve sanale hichi to gon dauna akiphin nei gulang khanin thina atona demna ve sana kuki zo chate chenna gam jousea aphat timlo shutdown chu aneni channa in janhin lolhing ta in an chilhan hi aphat tiplo shutdown hi kuki zo council ke je in a ko hin district organization ITLF ko to ITSC le adang dang chule simlai kiloi khom KSO le adang dang in atasat hi chule ZSF injong KSO SH nge na na sampia amho thunei na noi a zong shutdown an chilha pi u hi lamka a zong hi chi shutdown chu chunglang le noi langa lol hintein an chilhan hi lanwa le a pa tolbun chanin dukan le sum korwai na mun chule thimjul na mun le office o se ki khain lampia shutdown bol ho bo mu thei in a in hi kuki zo chate chenna mundang kangpukpi tingopul chandi lamka churchampur le phelzol district hozong zuthip wathip min athip so hel in hi jana shutdown sunga Thusoh de lo hetpeh aso report akibopon hi hetpeh chu government in lampi jousea free movement sa ding tupna supai thana lampi ahon ko zin ni khoma sani march ni simge dikhon kangpopi district sunga keithermanbi military colony KMC muna supai ho to kino ton a golhang lalgau thang sing senin thina anato e lalgau thang hi akisai dan in supai hon akapli hi chule alung hi kangpopi district hospital tara nalai hi lalgau thang thina thua kangpopi SP pa khutnat hidan kotu in anaphon do sa hitai kuki zo chate chenna district danga zong shutdown lol hinte in anachi ha e janhin ITLF lam kai hon Scotland khomuna shutdown bola pang nuti ho vilna agane ovin hichumuna a holim na ITLF secretary mon tombe in mi pikilung tu ta apan khom apoi modan anhang sabin hi
Jan hin ko tu le government thaleng ho ka ke hona asu asa thailo zin shutdown chilha zamjing ding in thulut akimon a hi ko tu ho thil nge chu Kangpopi district SP pa chon do ding free movement to pi nungla ding chule lalgo thang sing set ki thana to ki mana pula pa chon dana government in ngaidam athum ding a hi Government to gon free movement in mi pite aluhan now aso sangsa in a hi Thusoh in Mr. Largo thang sing sin thina atu in adang tam ta azong anamachan in a hi Kuki MP akon to ponin maite ten nupta a kuki zo chate gamsunga ala thena ding o to gon hin boina ahin so sa ding het ja ana dodal zinga hidan asai e Kuki zo chate jana achanova chule swata daiding chamna tending a political solution kha sim do Aheloute Kuki MP in chomcha bo chamna hluting police ho kapam thailo di o hitin khai khau kangte General Secretary Kuki MP Manipur Kimina to ponjun sai e Central government in gilta aboy nahi khulna anaiwa bolsit na Kuki zo chate thogim nahi le thuna pi ding in thuponchun ata lang in hi Kuki MP in gamsung aso pi au anaute ven bit na ahin ho phal Mr. Largo thang sing set hi zana sangta pe in ahan san nahi Kuki zo chaten eita a haimil thailo ding u nammi te adinga kitil khona len ta khan hitin lunghem pina thupon anei un hi Kuki MP in Kuki zo council ta sa zing nammi te zo se chunga akipa naw ahin phong un hi Kuki MP in maban azong government na to phalo ho kidin te pi zomjing ding injong team na anei bekin in hi Myanmar military junta in ahunglung ding December 2025 Aheloute January 2026 a general election boldi in anapondo in a hi hichi to pon hi junta in Saturday ni ho achu ananei a hi Myanmar ahi 2021 khuma kon tu chan election thailova government let me peace pay ho ki galdo na chi hazing a hi military junta an election phatding atip tolhan in China in Myanmar gamsunga economic investment abol ho hu tup ahi thena ding in atas in a hi langkhana hlumlam gam hole election what on vote kilah ding hi ta san the hi ponte active in a hi Myanmar election chilha zongle opposition hon election hi boycott abol devin akisai in a hi chule junta government in tultua hi political prisoners sang somni sang nivel Aung San Suu Kyi lam kaina a hen tang na lai u hi chule Suu Kyi party NLD zong khup zowa re-register ke bol poiti a dissolve ke bol pe hitai BBC study group Thusoh in asaina achun Myanmar gamsung 21% bauhi junta vai hom nanuiza ahin hichi a election bolding kiti hi lo hingding kin chat lodan anasai in hi chule military expert ho mudan in Myanmar junta in election hi chila peding agot le Myanmar gamsunga thisan so nele buine hi ho che inte ati chule Asia Human Rights Watch chu hichi election ki bol go ho za cham ta to gon hi tin demna anapong in hi geldo thaichu Myanmar a 2020 election a 95% set mu ho ki subai a military thana junta government anakitung do hi March nisim somni khochin United States le South Korean military exercise bal khom freedom seal dom but in North Korea in agamsung u Hangwi province ko lumlam gam twipi langkaizin ballistic missile tampi nakap do win a hi North Korea in US le South Korean exercise bal khomochu anaza da pi a North Korean boluna ding akichu na hi ti ango na ane hi mabana hung so sang thaizin gi na zong ane ufe North Korea te missile kap do na hi Donald Trump US president ahung hi jawab patna ama spending ahinalizin a hi Hijigam ten in military exercise abol khom hlan hi koima sa le dauna ding hilovin galmun na ki vendo na ding le ahung lung the gal ho ki mai to hom pi na ding a abol in asai hlan in a hi alang khana ni kho masani a US le South Korean military exercise bolaya South Korean gal sat lenan mi pi chena la abam ana hi khuma milham som thum walin ki su kha na na tu ana chunga South Korean Air Force ten ngaidam thumna ana ne uve
Thusoh to ki manin kamtenin exercise sunga live firing anei ho khul chelna ki bol ho chai hi ka a azom ta lo ding evin ana phong do vin hi. China ten Taiwan chunga tha ben gi na khawta anei ki tawin hi. Taiwan in iham tia atuma ki vai hom na hi agot pe ole pha masa asanga Taiwan pamchen hozok se Chinese supai ten akol cha ding vin ana phong do e. China in Taiwan hi agam sumonga akisim over kinunggop hom na diga him na thal man lo ding tia an chipyo hin la tu nailam cha achun apoi modung juiza hunna mala ading hi zongle abol ding dat u ana phon do u hi tu chana de hin Taiwan lam kai ho chunga presal asan sa jing na bana military exercise ho Taiwan tuipi pamchen ho a bol ovin chule ga sat konglin ho le hui ko ho zong Taiwan kam gi chen ho khalamin analen lu sa jing uvin hi. Chinese PLA10 phat kilem pena China to kinunggop khom dinga Taiwan ahung kinung le na ding un tim na anai zun achu telole mantha na atoloi ding ovin anagi in hi. China te hin 2025 kuma dinga defense budget jong 7.2% in akal sabe ovin hi. Chinese hin GDP 5% na tupna anei naw bana defense ministry spokesperson work in apoi modung zuya combat first tha hozong khanto sa na ding asumjang kai be the hidan anata alang in hi ho chu recon joint strike let better support capabilities ho atha sa be ding hi zong ati hetpeh chu China vanuya US banta defense budget len pen chu ahitan maban a vanui zagar sa nalam pangkal mancha sumla pai ha sem pen te ni adinga Taiwan gam he ki sa to na mumpi hungso thei chu hi azi chu China in Taiwan izat na la zoding agut wanga US in government cha iza kaya Taiwan atasot ki a chule apan pi dana umjing ki chu hi. Russia in galman cha changkang ta anei ho adia thermobaric bomb mangchan athabe in Ukraine supai te hatin buluna achila piovin hi kilometer somlanga wala saw akimang talo gas pipe mangchan Russia supai ten Ukraine defense line sunglang pe azong alut zo tawin hi Ukraine gamkai sunga adia Kurds region a Ukraine supai te kim ovin gamkai chumchuma kun ablu nawa chenna settlement thumta azong ala bezo ovin hi US in kitopina ala do ta zin Ukraine supai te adinga ha satna seizolovin alhungtan alangkhana intelligence sharing anakha pi uchu Ukraine adingin tha ongna anai pi kirovin hi US Israel aloi gam ho adinga lo satna ki bena in Russia China le Iran in Maritime Security Bill 2025 kiti military exercise chu Gulf of Oman Iran Chabahal kongkai munkom cha a anapan khom tawin hi exercise chu gam ho ki kha ki tho khom na le panla khom ding dan jil na anei u hi Russian Navy te akun Russian Pacific Fleet covers rescue le Russian hero alder chu thaupu ko pechinga in anu azilhan in China akun type 052D guided missile destroyer bauto le supply ship gau yu ho in azuize exercise azu ki thim chu khom na chumchom anei di u hin observer in chamhat gam Oman Azerbaijan South Africa, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Iraq, United Arab Emirates, Chile, Sri Lanka, hon panala ovin hi. Hichi maritime security exercise achisa 2018 kuma pat hin pat do military exercise kha jongchu hi. Dunia ding in Thusoh HB in akichai tai. Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe.